kadukomeze ku gice cyacu iki cyo hagati. Iki gice cyo hagati gifite amakorone abiri. Korone ya mbere ni iyi, korone ya kabiri ni iyi. So na buri korone ifite ibice igiye ifite, ariko reka dutangire kuri korone ya mbere turebe ukuntu imeze. Control G. Control G. Okay. Then file, ngire save as png, njye kuri desktop, muri image ngire map, ngire save. Noneho ndaza hano muri aho neditingira code zanjye. So ubu igice turimo, igice cya header, iki twarakirangije, aricyo kiki, iki gutya, iki twarakirangije. Ubu igice turiho nicyo kiki, nicyo tugiye gukora, iki cyo hagati cya body. Noneho akaba ari igikorone tubanjije. Noneho icyo turakeneramo ni iki. Ubwo igice cya body twakise content, ko turajya muri content turayigabamo korone ebyiri. Turavuga korone ya mbere na korone ya kabiri. Div class core ya mbere, noneho tugire copy paste core ya kabiri. Okay. None muri core ya mbere dufitemo iyi text, tukagiramo n'iyi map image. Reka tubishiremo. Dufitemo paragraph, tukagiramo na image, ni img, tukagira anta, tukagira resource yayo. Source ahiri iri muri image, yitwa twayise map, muri format ya png. Okay, tugire save, tugize refresh hano yaje, murabona ko yajemo.
tugiye gushiraho ya text yacu ntabwo twari twayishiramo. Text turagira gutya, copy, tugire paste hano, save. Okay. So noneho hano ikirakurikira tugiye kureba ukuntu iyi ntuzi ingana. Okay, tugiye kureba ubunini bwa korone ya mbere. Mwabonye yuko hano Facebook byaje no hirya birongera binaragaruka. Nuko ntago twamenshenye size ya korone ya mbere n'iya kabiri. Reka tufate size noneho ya mbere turebe ngo ingana gute. Okay. Turagira 550. 550. Okay, turajya muri style yacu. Tujye core 1 ifite ubutambike 550. Okay. Reka menetse gutya turebe ihinduka rirahaba. Ya, twabonye ko text ryaciye isijyamo. Noneho tugiye kureba distance iri hano na hano. Ya, ahandi turayirebera kuri Facebook yacu ahantu yatangiriye. Header left ni 185. Margin left 185. Save. Okay. Noneho tugiye kwaranja text yacu neza. Text yacu turatangira kuri core 1 akadomo core 1. Okay, paragraph. Noneho turayiha gutya, copy. Okay, family, font family, paste. Ariko nshireho n'iyi, copy, paste. Okay, then save. Okay, ngire font size. Font size turayiha 13. Kara imeze gute? Kara ntago ari umukara, ni ubururu bujya kuba nk'umukara bwijimye. Ubwo bururu ndabubonera hano. Okay, nkoresha buno ndebe. Kara. Urwego, paste. Gire save. Okay. Noneho ngiye kongera font size. Ngire 18. Okay. 18.
ngiye kugiraho fonte gatoya, bold, ndagira font ngire 600, save. Font ndayongera ngiye kuri 20. Impamvu nyihaye 20 ni uko mbonye isa naho itangana n'iyi font originale. Okay. Hano ishobora kuba zingana, iyi ni ntoya ho, iyi ni nini ho gatoya, ngire 19, save. Okay. Reka ngire 700, yewe 900, no, mwiza cyane. Kugira 600, hano nsubizemo 20. Okay. Sorry. Noneho iyi text tubonye ahantu irangiriye, naha aho irangiriye ntabwo ari byo dushaka, igomba kurangira kuri with the, kuko turi gushaka gukora nyine isemu nyine, ibisa nyine. So icyo turakora ni iki, turagira nta handi turakora, tugiye guhindura, tugiye kuyiha iyi paragraphe, tugiye kuyiha div yayo nayo kugira ibashe kuba yaba independent nyine kuri ntuza yayo. Div class para, noneho hano nze nyifunge. Okay, ngire save. Noneho nze kadomo class ni para, tambike ibe 450, turebe. Okay. Ngereho 6, save. So aha bimeze neza. Noneho ngiye kureba espace iri hagati y'iyi ntuza yacu hano, harimo 48, 46 gutya. Dukoresha 46. Noneho ndaza hano margin top, 46. Okay.
Mhm. Okay. So iyi text nayo turebye neza iratandukanye, kugira tuyitandukanye turayiha line height tuyigire 18. Reka turebe ni urugero kugira turebe resultat. 18 urabona ko ibaye ntoya, kanyihe 25 ntoya cyane, nyihe 35. Okay. Ndayiha 30. Hano urebye neza urabona text yawe imeze ute? Ya nibyo ndabona byakunze. Okay. So, iyi image tugiye kuyigezaho gatoya hano, gatoya. So, image iri hehe? Ntayo twagize. Turandika core 1 image sorry, tugire margin ft turagira 10, tugire save. Gutya. Reba ncamo 0, hanze mbeshuwa neza. Hano okay. So ubu ibijyanye na hano iki gice ndakirangije.